Melina, Melina. Ja to rekla. Zaji! A gdje ste ljudi? Nismo se vidjeli 24 sata. Ajde da vam pokažem stanje pred kišu. Grmi, sjeva, sparina. Gledaj sad ovo. Zaj nam uljepšava ovu atmosferu i Melina pjevaju Blistaj, blistaj, zvijezdo mala. Baš sjeva i grmi. Hoćemo srati u Konzum. I ponijeti. Može. Šta ćeš gotovo uzeti tamo u Fish Delish? Sinoć smo ovdje izgubili 2 eura džaba. Nismo ništa dobili. Pip. Minut prije kiše ljudi kupe stvari. Narod s plaže bježi. Evo. Kiša će dušo. Koliko smo ovdje, još nije bila kiša. I inače, danas je najtopliji dan bio, tačno se znalo da će kiša zato što je tolika sparina. Znaš ono kad osjetiš u zraku, ne može da se diši. Ajde da se pomjerimo tu. Tako. Tako da se nismo ni kupali. Jer, kao što vidite, valovi su. Nije ovo ni blizu jako kakve su inače poslije 4 sata. Evo sjeva. Nije ni blizu reko jako, znaš kako su još veći bili. Bježe ljudi, kupe se svi. Maja. Joj, moram nešto da kažem dok nisam zaboravila. Stižu mi mailovi vaši za poklone. Nisam nikog zaboravila, ljudi, dok se vratim, evo za par dana, ako Bog da, šaljem svima poklone, potrudit se da ispoštujem čak i vas koji ste pisali da želite, ne znam, odjeću, nakit, sitnice, neke knjige, svašta su ljudi pisali, potrudit se da ispoštujem sve to. Ali da znate, nisam vas zaboravila, nego evo u Hrvatskoj sam, pa mislim da mi je lakše iz Bosne slati. Evo kiše. Taj da ja sam ušla i zaboravila, pošta si me poslao. Šta si htio? Ne znam, šta si... Ha? Ne znam šta si trebao. Meso ti je slabo, vjeruj mi. Melina, pa šta je ovo? Što niste pobjegli od kiše? Šta se dogodilo? Pa bit ćemo mokri ko miševi. Ali ja sam sa čilbasom, pa sad... Zašto nisi rekla čiri bu, čiri ba, neka bude kiša? Neka bude sunce, izvini. Ali popalio se čilbas na kišu. Dobro. Pada li kiša, Melisa? Ako ti je ljubav i romantika, šetnja po kiši, daj da se poljubimo, majke. Nek pada, šta ima Pokusno veze. ćemo ko miševi, kaže Melina. Rekao, pa već smo pokisli.
Melina? Göz? Vidi stavim se sakrio. Taj dizajn su pobjegli prvi, Melina i ja smo ostale da naručimo ručak. Opet smo na ručak. Ne može lučak. Ovo nam se baš svidjelo, kozice i lignje, batat, a Tajdu se sviđa ovo. Topina, gledaj mesa. Losos. Predobro. Baš dobro. Zmija je dobro. Evo posle kiše. Gledaj vjetra. Ajme, neko se nogi. Hoćeš? Od kupanja ništa. Tako da ide kafa. Yes. Ne treba nam ni suncobran. Nema sunca. Imate 2 kante. Daj mu malo, hajde. Pazi. Uvijek se nađe razlog za svađu. Thank you. Molim? Ništa sad, dok je ovako vrijeme, sakrivat se negdje i to će. Mislim, ići negdje drugo, zato što nije za kupanje, prehladno je. Možete se jednom bučnuti, to je to, ali djeca normalno hoće da budu cijeli dan u moru, da plivaju, što je nemoguće. Baš je puno grmilo, sjevalo. 2 noći za redom, isto po cijelu noć je padala kiša. Ima nešto malo ljudi, vidjeli ste, ali slabo se iko kupa. Tako da ću vjerovatno šetat negdje. Sad ćemo krenuti do Brela. Do Brela? Pa mogli smo da odemo po tricikli. Meni je opet lijepo. Ja kažem, eto, mislila sam bit će mi dosadno 30 dana, da će čovjek više mrskoti, jer ja stvarno ne podnosim toliko sunce. Ali mi smo u tom periodu kad je najjače sunce, bili smo kući, odemo taman tad spavamo, odmorimo. Prestani vrištati. I eto, znači sve u svemu super, može se odmarati 30 dana. Kaže, taj ja ću uvesti, ako ja ikad budem na vlasti, bit će 5 neradnih dana, 2 radna. To je neka mjera taman. Evo ga, stigli smo u Brela, sad još dole idemo do Punta Rate, da vidimo kako je ovdje na plaži. Nadamo se tamo naći nekog hlada, pa možda malo i odspavamo svi. Nadajući se da će ovaj malo odspavati. Ali je trenutno ko na bateriji, na Duracell za ime. Tako, idemo. Ovdje je skroz druga priča. Ovdje smo do sad bili, ovo je iza Blue Sun Marina. Tamo kod nas hladno i baš puše vjetar. Ovdje kod da su malo sakriveni i sklonjeni, pa i nije toliki vjetar. Ovdje se više ljudi kupa. Ima više hlada, zato su meni Brela draža. Evo ovo desno je parkić od Blue Sun hotela i tu smo mi do sad bili. Prelijepo je. Ovdje sam vam snimala taj da kako trenira. Evo ga hotel. Prelijepo je. Ovo vam je moj najdraži dio.
gdje bih boravila i gdje bi se kupala stalno, to je ova lokacija i ova tamo plaža gdje mi sad idemo. Punta Rata, kucajte na lokacijama i to je to. Ovo nam se već desilo par puta. Prvih dana, prije par godina kad smo dolazili, kad vidimo da je kiša, kao budemo cijeli dan u zatvorenom, ne ideš nigdje. A sad smo skontali ako je kiša na jednom mjestu da nije na drugom. Tako da šetamo i obično bude lijepo. Evo vam dokaz. U Brelima je ljepota. Ne znam, Daj njoj 5. najviše nedostaje telefon. A u hotelu je bila i teretana. Kod 5. Melina ti? Evo, hajde. Idemo. Prelijepo je stvarno. Slušaj, Melina prilazi narodu, dođe ovamo Melina. Treba nam kamenje za njene, pomozi. Kamenje, odnese vjetar sve. Odnese nam vjetar. Sad ću vam pokazati što mi je najdraže. Gledaj kolika je šuma. I tamo more. Ljepota. Šta si to kupio? Zajne, šta si to kupio? Sad to je. Od čega je? Čokolade. A gdje ti je babi? I on kupuje, jel? Ne vidim ga. I ovdje je vjetar. Dobro puši. Kiša će. Nema veze, sve ste živo uprljali. Mama će ribat kad dođemo kući. Neke sam mrlje pokušavala skidat odmah, ali bezuspješno, tako da očekujem tvrdokorno ribanje, pište šta skida fleke koje su na odjeći stajale dugo. Probala sam sve živo, nekad mi uspije svako sredstvo, a nekad neće ništa da skine. Pogotovo ovako kad zajedno nešto jedno poprlja, nema šanse. Šta si uzeo? Ima saheb, tebi roše. I evo Spiderman. I evo tata Spiderman. Babs Spiderman. Hello, šta radiš? Čitam šta priča ovaj novi iPhone 18. Oj. Samo troškovi, onda kaže ja sam smislila troškove. Ovaj restoran se zove Punta Rata. Snimali smo tu kad smo bili sa rođacima na moru i bili smo baš ovdje na ručku i mene ako pitate za najljepše mjesto ovdje, pošto evo mogli ste vidjeti ovih 30 dana, već smo pri kraju, ali evo vidite da smo obilazili druga mjesta i različite plaže da sam pokazivala, ovo je za mene broj 1. Inače, ona i jest proglašena da je jedna u top 10 plaža. Zlatni rat na bolu. Zlatni rat na Bolu je isto broj 1, ali ne. Ova bolja zbog kamenja. Dobro. Kamenje, možeš povodati. Kamenje je tako okruglo da te ne bode. Znači, nevjerovatno da hodaš bos po kamenju da te ne boli hoda.
Što se tiče bola, čistoća mora je broj 1 stvarno, ali bol je za nas nekako nedostižno mjesto, ipak je to mjesto gdje ti moraš ići sa trajektom, jel tako? Auto bi morao do tamo isto kao kad smo išli na Mljet, jel da? Sa Jadrolinijom, čini mi se. Vjerovatno. Sad me taj ne sluša jer googla na telefon, sačka i odgovor da pročita da nađe. Morali bi rekao Jadrolinijom ići, jel da? Ja. Uglavnom, to mi nije palo na pamet, sad pričam da mi je ovo najdraže zato što prvo ima puno hlada, kamenje nije oštro, toliko je čisto more, sve je prelijepo. Imate evo jedan restoran, cijene su onako, ništa prestrašno, bol je ipak bio najskuplje što smo posjetili, ali generalno su otoci takvi. Tako da, ovo mi je preporuka broj 1, znači Brela, i ima dosta manje ljudi. Recimo Makarska mi je isto lijepa, cijela ta Makarska rivijera rekla bih da mi je naravno lijepa, ali Brela su mi nekako favorit zato što ima manje ljudi. U Makarsku kad odiješ ne možeš da se krećeš koliko je posjetilaca. More isto tako, moraš se izmakijeti 100 metara da plivaš da nema nikoga. I ovdje evo puno vidjeli ste sad kad sam šetala, a jutros kad sam snimala kod nas u Baškoj Vodi, nigdje nikoga na plaži. Mada je ovdje zeznuto za parking i za noćenje. Daleko su apartmani, malo je brdo. Znači ako ćete doći u Brela, najljepši vam je hotel, zato što su hoteli na plaži, svi apartmani su negdje u brdima i parkinzi su isto jako daleko. I morate i plaćati naravno. Padim na pamet onaj komentar od one kaže sve se nema, a vila se iznajmljuje. Ja govorio, kod nas je najviše kuka između 2 ljetovanja i renoviranja 3. sprata kuće. Ja, kod nas se kaže najviše kuka između 2 ljetovanja i renoviranja sprata kuće. Pa jest, posle Pariza mi smo počeli kukat, nemamo, šta ćemo, ali ja sam čudan tip kad su pare u pitanju. Ja štedim i ja znam, evo, ja sam imala koliko hiljada smo dali samo na noćenje i to mi je bilo u šteku i ja sam to zaboravila. Znači ja živim isključivo sa onim što zaradim tad ti mjesec dana i ja i dalje govorim Tajdu nemamo, ne možemo to kupiti, ne možemo to kupiti. I kad dođe ljeto, ne može kad ti hoćeš. I onda ja kažem Tajdu, ok, vadim pare iz šteka, to je za ljetovanje. Pa da. Ali meni je fascinantno kako ja to zaboravim. Ja to ne diram jer znam da mi je to za nešto veće. I tako smo uglavnom svake godine štedili, preko zime jako malo hodamo, odemo na vikend, odemo samo na sankanje, par sati i dođemo kući. Jako rijetko idemo u Sarajevu po kafićima da jedemo. Ako odem na neki ručak, to je uglavnom neki rođendan i nešto. Rijetko mi kao porodca odemo negdje sad da trošimo neke ekstra troškove, nemamo. I to je to. Ja baš moramo sjest pričat o ovih 30 dana. Moramo jednu kafu pričat o tome jer imam svašta da kažem. Ja rekao, hoću Cezar salate samo bez slanine. Gdje ta ide reći šta je? Kaže, evo ga, ide jedna salata haram. Valjda je htio reći halal. Moja želja je jednostavno bila da živim ko gospođa mjesec dana. Šta ću, volim život skup. Volim život skup. Malo prije taj nešto računa kao mogli smo za ove pare da budemo u hotelu, a u koliko dana? 15 dana. Ne znam. Ovo mi nije dosadilo, mislim da bi hotel dosadio. Draže mi je ovako po restoranima kad hoću kuhat, kad hoću
U hotelu smo samo trčali, gdje da stignem na doručak, gdje da stignem na ručak. Pusti me, brate, da spavam dokad hoću. Sljedeći put bi volila da nađemo neku kućicu pa ima privatnu plažu. Ne mora uopće biti neko poznato mjesto. Ne mora, mogu i Maldivi. Mogu i Maldivi. Ne bi vala. Meni je Hrvatska prelijepa. Opet bi tu. Ne mogu se sjetiti šta mi je Jadranka rekla, majke. Koje je mjesto? Miroslav. Ili? Miroslav i Jadranka, što smo 3 dana s njima bili. Aha. Kaže, stricu je negdje, kod Pelješca ima neko mjesto. Malo ljudi zna. Ima kućicu sa privatnom plažom. Što ne uze broj od žene. Tu sad njegov broj. Trenirate li vi? To smo mi. Ajde. Zain trenira. Taji trenira. Melina trenira. Vraćamo se lagano. Svrata smo ovdje u park da vodimo djecu. Evo nas. Što kaže na billboard na ulasku u Makarsku? Kako? Ovo je loš dan u Makarsku, nego dobar dan bilo bi drugo. Dobro su rekli. Ništa, eto, uglavnom, sad se već vraćamo jer baš nam je daleko i apartman. Imamo hodat. Imamo hodat, 4 km gledali smo. Prvi put smo dobacili ovdje. Ja, a drugi put evo ovdje, bili u ovom restoranu. Prvi put smo bili u restoranu. Da, bili s roditeljima i poslije ono, kad smo išli isto ovdje smo bili, ali Punta Rata je malo dalje, vidjet ćete. Uglavnom, tu je tu, hvala puno na gledanju, još jednog dana, vidimo se sutra. I taj idovo. Like, shit, right. Ti je vidjela na tele, Izvoli. Čuvaj i dobro, Zajne. niti je vidjela Ne čuvaš. časnike. Ne čuvaš. De pomogne ti babi tvoj. Polako, čuvaj mu ti, sad će sve on to prozvati. Čekaj da bavi Gledaj kako izgleda, a gledaj na slici. Može, može. Evo čekamo. Šta je to? Izvolite. Wafel 5,5 eura. Cijene su im stvarno sve gore i gore. Dirali ste cuku, ne smiješ ništa rukama.